mupira w'amaguru hari abatsinda ibitego bagatuma imbaga isakuza, hari abatanga imipira igatanga ibyishimo, ariko inyuma yabo bose haba hari umugabo umwe uhagarara wenyine acecetse, ariko umutima w'ikipe yose umwishingikirijeho. Uwo ni umunyezamu, uwo ni umurinzi w'izamu. Uyu munsi turavuga urugendo rwa Kimenyi Yves, umunyezamu wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu munyezamu beza u Rwanda rwageze mu myaka 10 ishize. Umugabo uhagaze hagati y'izamu n'amateka akandika izina rye mu buryo budashidikanywaho. Kimenyi Yves yatangiye urugendo rwe nk'abandi bana bose bafite inzozi zo gukina umupira. Yatangiriye mu Isonga Football Academy, aho impano ye yatangiriye. Impano ye yatangiye kugaragara, ariko cyane cyane yatojwe indangagaciro z'umukinnyi nyawe: discipline, kwihangana no kumenya izamu bidashidikanywaho. Kuba umunyezamu si umwanya woroshye, ni umwanya usaba ubutwari, kuko ikosa rimwe rishobora kwibagirana ariko rikaba ryanakwangiza. Yves yabyumvise kare ahitamo kubaho nk'umuntu witeguye. Igitutu kurusha uko yiteguye icyubahiro. Muri 2014 amahirwe akomanga ku rugi rwe yinjira muri APR FC, imwe mu makipe akomeye kandi afite amateka akomeye hano mu Rwanda. Gukinira APR FC si ugukina gusa, ni ukwikorera umutwaro w'intsinzi, ukwiyemeza kuri buri mukino, uba ari intambara no gutsinda. Mu myaka 5 yamaze muri iyi kipe ya APR FC, Yves yakuze mu bwenge no mu buhanga. Abo umunyezamu wizeye, utuje, ufata ibyemezo byihuse kandi udatinya gusohoka mu mupira igoye. Yabaye igice cy'inkingi y'ubwugarizi, yigarurira icyizere cy'abafana n'abatoza. Muri 2019 yafashe intambwe yerekeza muri Rayon Sport. Nubwo yamazeyo igihe gito, yari intambwe y'ingenzi mu buzima bwe bw'umwuga muri Rayon Sport. Ni ikipe ifite amateka n'abafana bafite ishyaka rikomeye, kandi kwambara iyo myambaro bisaba umutima udacika intege. Yves yahakiniye agaragaza ubunyamwuga n'ubushobozi bwo guhangana n'igitutu cy'abafana benshi n'ibitekerezo bihanitse. Muri 2020 yerekeje muri Kiyovu Sport, aho yamaze ibihe bibiri byamwongereye uburambe. Muri iki gihe ntiyari akiri gusa umunyezamu, kuko ahubwo yari ari kuzamuka neza. Umuyobozi mu kibuga yatozaga ba myugariro, agategura ubwugarizi kandi akagaragaza ituze n'ubwenge mu mikino igiye ikomakomeye. Yari amaze kuba icyitegererezo ku bato bashakaga gukina mu izamu, kuko yaberekaga ko umunyezamu atarinda gusa umupira, ahubwo arinda icyizere cy'ikipe yose. Muri 2022 yasinyiye AS Kigali, atangira indi page nshya mu rugendo rwe. Yazanye uburambe, ituze n'ubunyamwuga, akomeza kwitanga nk'uko yarasanzwe abigenza. Ariko muri 2023 mu mukino wabereye i Musanze habaye ikintu cyahinduye byose. Yagize imvune ikomeye. Ku mukinnyi imvune ni igice cy'umwuga, ariko hari imvune ziza zigahindura ejo hazaza. Ku munyezamu umubiri ni igikoresho cye cy'akazi. Amavi, amaboko, imbaraga zo gusimbuka nibyo bimubeshaho. Iyo bigize ikibazo umwuga wose ujya mu kaga. Nyuma yo guhangana n'igihe cy'ivuriro, gutekereza no kwisuzuma, Kimenyi Yves yafashe icyemezo gikomeye cyo gusezera ku mupira w'amaguru. Afite imyaka 33 yonyine. Si icyemezo cyoroshye ku muntu wamaze imyaka myinshi mu buzima bwe bwose abugirira mu kibuga. Gusezera si uguhagarika akazi gusa, ni uguhindura ubuzima bwose twari tumumenyereyemo. Ni ukwemera ko igice cy'ubuzima kirangiye, ariko kandi hari ikindi gitangiye. Umurage wa Kimenyi Yves ntugarikira ku makipe yakiniye cyangwa imyaka yamaze akina. Umurage we ugaragarira mu cyizere yahaye amakipe ye, mu rugero yahaye abakiri bato, no mu buryo yagaragaje ko ubunyamwuga ari ingenzi kurusha ibindi byose. Yari umunyezamu utararanzwe no kwivuga cyane, ahubwo ibikorwa bye bikivugira.
yabaye umwe mu banyezamu beza u Rwanda rwagize mu myaka 10 ishize, atanga umusanzu we mu iterambere rya ruhago nyarwanda. Uyu munsi nubwo adakiri hagati y'izamu, izina rye rikomeza kubaho mu mitima y'abafana n'abakinnyi bakoranye. Umunyezamu ashobora gukuramo imipira myinshi mu buzima bwe, ariko hari umupira umwe ukomeye kurusha indi yose: gufata icyemezo cyo kurinda ejo hazaza hawe. Kimenyi Yves yarabikoze, yakuyemo uturindantoki, ariko ntiyakuyeho agaciro ke. Urugendo rwarangiye mu kibuga, ariko amateka arakomeza. Kimenyi Yves azahora yibukwa nk'umurinzi w'izamu wahagaze neza mu gihe cye, nk'umugabo wahisemo icyubahiro kurusha gukomeza ku gahato, kandi nk'umukinnyi wasize umurage uhamye umupira w'u Rwanda. Izo ni inkuru z'umunyezamu wahagaze wenyine ariko akubahwa na bose. Izo ni inkuru za Kimenyi Yves.